Together, growing in faith, changing communities. Abantu asebengihlambalaze kwabe isimanga empilweni uJesu uzobuza athi baphi namhlanje. Abantu abangenza inhlekisa namhlanje uNkulunkulu uzobuza athi baphi. Abantu abangihlebayo namhlanje abadicilela phansi isithunzi segama lami uNkulunkulu uyabuza namhlanje uthi baphi. Imndeni yethu engabhekene, imndeni yethu engafunani, imndeni yethu ekhulumana kabi namhlanje uNkulunkulu uyabuza uthi baphi. Kufanele ngimtshele uNkulunkulu ukuthi baphi khona uNkulunkulu ezakwenza umehluko. Kufanele ngimtshele uNkulunkulu ukuthi unembeza wami uyephi khona uNkulunkulu ezakwenza umehluko. Kufanele ngimtshele uNkulunkulu ukuthi ukuzihlonipha kwami kuyephi khona yena ezokwenza umehluko. Mangabe buza ukuthi nimbekephi, uthi udadewabo Nkosi woza ubone. Bazalwane abathendekayo kule mvuselelo esikuyo namhlanje yithuba lokuthi uthi woza Jesu, woza msindisi, woza mkhululi, woza melaphi wempilo yami, woza mduduzi, woza meseki wokuphila kwami. Mangabethi lo ndodakazi woza ubone namhlanje uthi angize akeze kimina njengomelusi wami, njengomphilisi wami, njengomvikeli wami, njengomduduzi wami, njengenkosi yami. Verse 35, uJesu wakhala izinyembezi. When God weeps, uJesu wakhala izinyembezi. Bazalwane abathandekayo, izinyembezi zikaJesu munye kuphela umyalezo eziwudlulisayo kithina. Ayikhe kuphela. Izinyembezi nje zikaJesu mayekhala akakhalela ukubukwa uJesu, akakhalela ukuthi ethenjwe, akakhalela ukuthi adatshukelwe, kodwa ukhalela ukukutshela ukuthi ayikhe, ukuthi ngiyakunakekela, ukuthi ngizokugcina, ukuthi ngizokweseka, ukuthi ngizokuphakamisa, ukuthi ngizozesula izinyembezi zakho. Izinyembezi zakhe ezikamoya, izinyembezi zakhe zingumthombo okuphilisayo nokuphila. Izinyembezi zakhe ziyalususa usizi lomuntu, izinyembezi zakhe ziyayiqeda inkathazo yomuntu. Wake wambonaphi uNkulunkulu elila izinyembezi, elilela mina muntu kazanyana, mina ongasiziyo, kepha uJesu lilela mina kulezi zinsuku.